खुलुमबाय दिनैनि NBN रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ सरकारनि हेंथायै एबसु फोथाय खेबस' सान फालिदों फकिराग्राम आन्चलिकनि बानजायनायाव खुंफुंनाय सनाथि मायथाइ बैसागु फोरबोआ गोजोनै गोजोन जोबलांबाय आरो हाथियार बानायग्रा सासे सुबुं हमजादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव खुंथायनि गोहोआव थानाय BJP सरकारा आसामखौ बुखावनानै बुरलुंबुथुर दैमानि साहा बाहागोआव थानाय बर'फोरनो आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिना होनांगौनि दाबि आरो बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोरनो राजखान्थियारि मोनथायखौ थाबैनो दाफुंना होनांगौनि दाबिखौ नखर मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ बर'फोरनि जेंनाखौ सावरायनायनि गेजेरजों सुस्रांनो रादाय होनाया बोसोरसे बारलांबाय। 26 एप्रिल 2017 बोसोरनिफ्राय दिनैसिम खेबसेबो सरकारा सोमावसारारि आफादफोरजों आलादा बड'लेण्ड रायजोनि सायाव खेबसेबो सावरायाखै, जायनि थाखाय दिनै भारत सरकारनि हेंथायै एबसुनि बानजायनायाव आरो NDP प्रग्रेसिभ आरो PGCBMनि हेफाजाबाव दुलाराय आसाम नाङैनो खर'नि गोसोम खानाय हानानै फोथाय खेबस' सान महरै फालिनो गोनां जादों। सोमावसारारि आफाद एबसु NDP आरो PGCBMनि जथाय बानजायनायाव 26 एप्रिलाव दुलाराय आसाम नाङै फोथाय खेबस' सान फालिनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायावबो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि साखाथि गथ'सा चिल्ड्रेन पार्कआव मिरु एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गोबां दैदेनगिरि आरो मावफारि आरो गागि नोगोरारिफ्राबो खर'नि गोसोम खानाय हाजानानै फोथाय खेबस' सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। যদি পৃথক রাজ্য নহলহেঁতেন আজি অসম চৰকাৰে বড়োসকলক বঞ্চিত কৰাৰ নিচিনা মিজোসকলকো শিক্ষাৰ দিশত বঞ্চিত কৰিলে হয়। আমি সেইটোকে সুধিব বিচাৰিছো, আমি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক নেকি? আমাক কিয় সদায় মাহিয়াৰে চকুৰে চাই? যি সময়ত সংগ্ৰামত ভাইলেন হৈছিলে, হিংসা হৈছিলে, এই সময়ত চৰকাৰে কৈছিলে হিংসাৰ পথ এৰি দিয়ক, আমি আলোচনা কৰিম, সমস্যা সমাধান কৰিম। আজি কোনো হিংসা কৰা নাই, আমি অহিংসা কৰি আছো, গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে চৰকাৰক কৈ আছো, গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰি আছো। ইয়াৰ পিছতো আমাৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ চৰকাৰৰ সময় নাই, চৰকাৰৰ সময় নাই। আজি মন্ত্ৰী সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে, আৰু কৰক, আৰু 100 জন মন্ত্ৰী সোমাই লওক অসম বিধানসভাত। কিন্তু যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ মাইণ্ডছেটটো সলনি নহয়, যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ এটিটিউডটো সলনি নহয়, যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এটা প্ৰিন্সিপাল আৰু আইডিঅলজি এডপ্ট কৰিব নোৱাৰে, আজি ল'ব নোৱাৰে, এটা আদৰ্শ ল'ব নোৱাৰে, অসম উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰিব, অসমত শান্তি ঘূৰাই নাহিব। দেখাওক আৰু আলোচনা কৰক, সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহক। আমি অসম চৰকাৰৰ আহ্বান জনাইছো, ভাৰত চৰকাৰৰ আহ্বান জনাইছো। ভাৰত চৰকাৰ को हमारा यही आह्वान है कि आप लोग ने बोला था। फोथाय खेबस' सान हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 1 रिंगासिम हेंथा खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर', बारगौ रायजो सभानि MP UG ब्रह्म आरो PGCBMनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे NDP प्रग्रेसिभनि गोबां दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफ्राबो आखायाव प्लेकार्ड, बेनार, फेस्टुन लानानै थासारिखौ गोमखां होदों। खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगिनि समाव मिरु एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बुङो दि थांनाय 2017 मायथाइनि 22 एप्रिल अक्ट'आव दिल्लीयाव सावरायनाय 3 खनायारि हाबाफारियाव नखर मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ बर'फोरनि बड'लेण्डनि जेंनाखौ सावरायनायनि गेजेरजों बोस्रांनायनि राहा लागोन होननानै रादाय होदोंमोन। नाथाय 1 बोसोर बारलांब्लाबो 3 खनायारि सावरायनायनि थिरांथा लायाखै होननानै गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो आरो थाबैनो बर'फोरनि गोजाम दाबि बड'लेण्डनि जेंनाखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों बोस्रांनायनि राहा लायाब्ला फैगौ मे दाननि 2 अक्ट'निफ्राय 36 घन्टा राजालामा बन्द आरो जोबनो गैयै समसिम सोमावसारनाय हाबाफारि मावफुंनाय जागोन होननानैबो हुमखि होबावदों।
কৰিছো আৰু হিন্দু সংস্কৃতিত মুণ্ডন কৰে যেতিয়া গাৰ্জেন নোহোৱা হয় আজি চৰকাৰে নিজৰ গাৰ্জেনৰ যিটো দায়িত্ব সেইটো পালন কৰিব পৰা নাই যোৱা বছৰৰ 26 এপ্ৰিলত আলোচনা হৈছিলে দিল্লীত ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াই নিজে সভাপতিত্ব কৰিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আছিল খুব মানে এটা দীঘলীয়া আলোচনা হৈছিলে আৰু সেই আলোচনাত কৈছিলে যে যিটো বড়োলেণ্ড আন্দোলন দীৰ্ঘদিনীয়া আন্দোলন সেই আন্দোলনটো আমি সমাধান কৰিম আৰু এই সময়ত কৈছিলে যে আমি সুধিছিলোঁ যে আমি পুনৰ আন্দোলন কৰিব লাগিব নেকি না সমাধান কৰিব তেখেতে ৰাজনাথ সিঙে নিজে কৈছিলে যে আপোনালোকে আৰু ৰাজপথত আহিব নালাগে আন্দোলন কৰিব নালাগে বড়োলেণ্ড সমস্যা স্থায়ী সমাধান কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব কিন্তু আজি 1 বছৰ হৈ গ'ল আমি বিভিন্ন আন্দোলন কাৰ্যসূচী লৈছোঁ বিভিন্ন মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ তেখেতসকলে সমাধান নকৰিলে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যেতিয়া আন্দোলনৰ নামত ক'ৰবাত ভাইলেণ্ট হয় তেখেতসকলে কয় যে ভাইলেণ্ট কৰিব নালাগে আলোচনাৰ মেজলৈ আহক আজি NDP 12 বছৰ আলোচনা কৰি আছে কিন্তু কোনো আগবাঢ়া নাই আলোচনা চ' এইটো অতি আশ্চৰ্যজনক ঘটনা এটা বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশ ভাৰতৰ নিচিনা দেশৰ কাৰণে আনপিনেদি আমি অহিংসা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে আন্দোলন কৰি আছোঁ চ' আমাৰ লগত চৰকাৰে আলোচনা কৰিব নোৱাৰা কি কথা আছে চ' আজি আমি সেইটোকে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ কি 2014ত আমি বিজেপিক ভোট দিয়াটো আমাৰ ডাঙৰ ভুল হ'ল নেকি যি কাৰণত আজি বিজেপি চৰকাৰে আমাৰ লগত কথা পাতিব নিবিচাৰে অসমত বড়ো সংকটত আছে সেইকাৰণে আমি বড়োসকলে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ যেতিয়ালৈকে বড়োলেণ্ড নহয় আন্দোলন চলি যাব অহা 2 তাৰিখৰ পৰা নেশ্যনেল হাইৱে ব্লকেড হ'ব ইয়াত যদি কিবা ঘটনা হয় ইয়াৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰে দায়ী হ'ব আমাৰ সংগ্ৰাম আমি কৰিম কিয়নো আমি জাতি হিচাপে জীয়াই থাকিব বিচাৰিছোঁ আৰু ভাৰতৰ সংবিধানত ইয়াৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা আছে আৰু সেই ব্যৱস্থাটো লৈ পেলাই সুবিধাটো লৈ পেলাই আন্দোলন কৰি আছোঁ যদি আন্দোলন কৰিব নালাগে ভাৰতৰ সংবিধানৰ পৰা আৰ্টিকেল 2 আৰু 3 মুছি পেলাওক दुलाराय आसामजों लोगोसे BTCनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोरावबो बैसागु फालिनायखौ नुनो मोननायजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फकिराग्राम गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंगा बाजदि बिहु फोरबोखौ सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो फकिराग्राम आन्चलिक बिहु खुंफुं आफादनि बानजायनायाव खुंफुंनाय 24, 25 आरो 26 एप्रिल अक्ट'आव खुंफुंनाय सनाथि मायथाइ हाबाफारियाव गिबि साननि हाबाफारियाव फिरफिला बिरहोनाय उन्दै उन्दै गथ'सा फरायसा फरायसुलिफोरनि गेलेनाय बादायलायनाय आरो जोबथा साननि हाबाफारियाव गुबुन गुबुन हारिमुआरि हानजा सुनायजों लोगोसे मोनसे गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जायो मोनसे स्रेट चुलुंनि बिथाजों सनदाननानै क'क्राझार पुलिसा थांनाय मोनायाव सासे हाथियार बानायग्रा सुबुंखौ हमनो हायो हमजानाय सुबुंखौ बङाइगाव जिल्लानि अबायपुरी पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय सालमारा सावफारा गामिनि थागिबि 55 बोसोर बैसोनि सुमिल सांमा होननानै सिनायथिनाय जादों मख'नाय जायोदि हमजानाय हाथियार बानायग्रा सुबुंनिफ्राय आखाइजों बानायनाय सिलाइ आरो बायदिसिना मुवा बेसादफोर बोखांनो हायो होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों सरकारनि हेंथायै एबसु फोथायखेबस' सान फालिदों फकिराग्राम आन्चलिकनि बानजायनायाव खुंफुंनाय सनाथि मायथाइ बैसागु फोरबोआ गोजोनै गोजोन जोबलांबाय आरो हाथियार बानायग्रा सासे सुबुं हमजादों बेजों लोगोसे दिनै रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।